Chung celebration zone ba may kang banraw butong zang akatong kabisu macam the Tagalog Times dengan female akat ni the People's Chronicle headlines pa indalo ni. MAREAMEI kau gum na hilaw ng bame kuti militants rina dala na hay kong ba maru lai pamlen kau hay tay may goy rabalum ba may tikay ete suwi na sakante. Miyam ginumit tuang mong kau hay Maram Center Village kau ni sanapati DC Mamoni Dole Rina, Russian card in San Palogante. Jiribam Tong DC Krishna Kumar Rina, Jiri Tipay Muk Tuang Construction Sunaba Maida Bongzalogante. State level National Science Day Mung State Tuang Kabam Azu Kaudaina Lampalogante. Dalanay Sangay Pro Kupi Kailong Ko, Zelengrong Union Tong Tikum Pai Katang Pizang. Centenary Celebration Committee rina lang na program gaya na Tagalogante. Tatkan may nanubutong zang na Jeruk Nungtay District Board of Education to Chairman Sunaba may DC Tamanglong Office Order Tipatkan may kautay sakan may Q2 ataw high school noon academic session kahaw chiri bangtay. Kaw high quality education tikang suli na yun na jam kaw na hilong ba may. Beti Bachao, Beti Parhao scheme tikum lut implement subongkan may luan kauhay Journal Education Office Tamanglong Akatni District Administration Tamanglong Rigoriu na district level tong inter school elocution competition mong hay dala na hay kaya na lang palapante. Nagaland State Co-Government Pumba may Nationalist Democratic Progressive Party Rekanyu Paiding Day Kaloy na sakan may Q2 Indo Naga political issue hay latloy kang ting momento na sakan tay. Loan tu na tanay tang may Manipur State League ko hay SAI RC akat ni AFC rina ngamlokan tay. Kamay sinamigay minapam ko ting ay lampay na alas na Chung may 23 degree to 15 degrees Celsius. Naimik lo kong pumpu na minit digay kuri na tingzin na pumpu na minit lo na chupupao. Gan ko nagay mamgay zingmang mungray asak. Asay itong gabi sa may jam to ko rin ang ngalote zaon na pamigay ta.